Manung Impact News ni Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayambu tam okchari NSN IM na ceasefire habiti 2001 gi June gi tarik tara mari da Bangkok ta sign tawna khiba India government ga sign tawna khiba ceasefire si without territorial limit northeast ki naga taba mafum singda chanagani haibi wafam adu Manipur da so adumak chanari haiduna nau na haiba tare ngarang si GPRN की NSN IM की Ministry of Information and Publicity MIP है ना खना रिबस ना था दौर पचेरो नमगे मातुंग इना मसी claim अमुक नौ न तौरली claim तौरी से मरो इना मसी context से हाउ खिबा मे के तारीख तरा मपंदा कक्चिंग district की मनुक चना लाइव सुगनु की मफम अम्मदा पुलिस ने frisking तो पता NSN IM की कादरानी फार उबादु की मातुंग दा हाई रिबस statement से थोलक पने हाई न पानारी मरमतुना even पुलिस ने फारगा हाई NSN IM की कादरानी फाबा से फाउबा कोई इंडिया गवर्नमेंट का NSN IM अनि की मरकता साइन तवनो खिबा ceasefire agreement नत्रगी इंडो नागा political negotiation असिगी मायोक्ता लेवा even offense होइबा मोंग अमा खंगने हाइबगी वाफम फाउबा फोंदोक प्लेरी हाइबी इशू सिगी मतंगदा मणिपुर तसेंगना NSN IM ना claim तौरीबा ceasefire without territorial limits से मणिपुर दसु अदमक exist तवी चनरी हाइबसी कलाई फाउबा चनबा याबगे खनबा याबगे हाबगी मतंगदा खनने नगुदमतंगसी Impact News की स्टूडियो दंगसन लेबिरबसी joining us tonight on Manung Hutna the Imphal Free Press ki editor Oibiriba Oja Pradeep Phanjoubam ne ham to Pradeep Phanjoubam welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us social activist Oja Johnson Elangbam ne Oja Johnson busu taram lokcheri welcome to the show, appreciate you joining too. And also ngasi ke program se the BJP Manipur Pradesh ki spokesperson amasu yobi gada bani kone kauja ke bani lakane hanu promise to biram ne du hoji bhogi oni di orkteri hege orpaga hariba discussion asida BJP ki spokesperson su yahon bagi tanjadu logjage. But to start with ngasi ki hariba power smak NSN IM gi ceasefire sim Manipur the Suchana Haidona claim no no tawri ba pawasima carry to wiriba the Imphal Free Press ki editor Oja Pradeep Oja sigi claim se kari haning ibo iduri no haidi Manipur the exist tawri how kiba chahi ke as 2001 onwards chahi tara nipan muksi June ke tarik tara mari da sign tawhib targa su Manipur jam chauna irang lak patagi July ke tarik kuntre ta hariba without territorial limit hari wafum se lokho khibi wafum leire ado aidagi Manipur se kitang peaceful oiraga hoji phawba se tumina leibane adu Manipur da su adumak chanari haibagi wafum am lai sigi wahan thokse kari oiduino kari claim ne lobi usap see is hagi raj hai du catch was claim hedu leire claim to wisely akoina oira haibane de claim to we want party am claim to jarapne hai na akoina mayam ne yemu so mai lobhum to frankly claim to bude anybody can akoi Manipur independent way na akoi kanam claim to pe ai claim to budu ga akoi siga tasena akoi de jure independent way ha ji khenai na mai to ne se na kan de facto kan se da sanari hai akoi kan se mai hagi ceasefire sanari hai na sanai hai claim am lai claim su mai ro chum da hai ye mas na akoi analysis to da kidan kup na to hum thoi si to kan se akoi ai ne sum yeng ba di ceasefire chanabra hagadi de jure ji chanade advani na laut hotna status quo ante na hana leram durgi hendoi hana ham da laut hore ceasefire without territorial limit na adigi mayam hona badigi soira me hamrigi advani na man home minister in ganse da deputy prime minister in ganse da mana ka tore akoi handoi di kana si status quo ante la anti da handoi ceasefire do without territorial limit have the out there and high herna high crime claim like claim laga ja khui sarkar ni kem high dan leba claim do udri na khanba mayam gi claim do jobni na khandok phawrai khali ta sena aru ta sena cha nai ba har gi hui de facto ri leba ga ceasefire hai na da su khui gi CIA som da camp sar me ha camp sar me ha kan da ceasefire le dra khodak phawum thopne khodak da kapkhaina phawum thopne security forces da dai sa ceasefire do de jure late or de facto le na e hando khro na da sokani na tor hando na khina almai le kan sa maramota mai flare up ka thui ara ina haju si ke aina u da ringa sai gi ceasefire si de jure late de facto le du de khoi hai some example on Hagan the Manipur si am corrupt Sakar officer corrupt way have see claim to Yaba claim to guns the de facto had Chumra the corruption lazy every level be happy just Bizarre America has a de facto Yaramusai or the de jure have under the case of the corruption when a crime cognizable crime committed against the case of FIR Pandino, heavy polina. I might don't know who see has lady films of my young behavior. Canum claim the re. I claim there is Chumbra and the de facto Chumbe, Chumbe,
de facto claim chumba se ready sarkar law and order gi failure ni aduga de jure di leite hai se ready adum ya thok pai de jure khoi sarkar law thok da leite hai gra adi matung da kesu order no thokri aduna de jure leite no hai do moi hai owner ga no hai do de facto chumbe no claim tok jobni adu sarkar gi dum leite adum hai thok pai khala mo ta di okay legally masi leite अदुबु de facto चनबो इनदी मसे दम चनरी हाइब तर मदु याम चावबे एग्जांपल हाइ तारगदी मखोगी कोई NSN IM gi नतक GPRN gi लैंग्वेज ता हाइब तारग सो TNO कैपिटल TNO कैंप्स निकर मखल gi कैंप्स टेकन नॉट ऑफ नोट तौरबा दु म कैम हाइ तार मणिपुर मसी अहुम ने लेदु से चांदेल दा सेनापति दा तमेंगलोंग दा मा हाइरिबा कैम अहुम से TNO अहुम से लेरबनी ना मसी de facto मणिपुर दसु हाइरिबा मफुम सिंग असिदा ceasefire habdi no kam na da bakhu thana da bagi wafum se mak leiduni adu handak tasu si hai khunau ukul dasu kem anu basa ama leram ha thengna badi madu handokhina ba yam kan mungna gi adu madu ta ceasefire sana bagi mami tabana mar moraga ma handong narga dum toki manipur government gi stand when this ceasefire sana di haiduna dum lok thok pudi leri adu nau na mu claim lakpa IM gi khoi NSN IM gi khoi MIP have tar mudi ministry su leri ne Ministry of Information and Publicity na thokpa koi cherol sida hari si manipur da su admak exist tawri adu maruina hari ba naga gi issue si nagaleng khadagi nate manipur da tari ba naga mayam sing gi su issue si obni na even framework agreement 2015 gi august ki tarik ahom da sign tawna ki ba framework agreement du koi nagaland da leba naga khatagi nate koi north east da kundari ba naga inhabited area sing sida leba naga sing gi loina mogil mokogi tamak to oki ba dum la framework agreement have gi wafum se ma claim tawri so I said I la iba claim se only claim oina dum laura ga dum lotion ba yara bra kari wahan thok ma se gi lo yan kan be oza johnson lak chagi haziki nahan gi sugno songi wafum dum su leire ko ada hojik ground rule gi matung ina moi ceasefire tongno gi 1997 na tongno ground rule se sidadi tasengna designated game gi matang si yaude 11 points yawina si amu review tawraga January 2000 adwaida tawgi bane ba adu dadi taseng badi designated game sing asi ceasefire monitoring group ta khangan ga done ma public domain adu ngasi phau da khangde ko adagi amu 2001 da ngasai gi Bangkok agreement se sign taw matam da 1997 da yanari ba ceasefire ground rule na adagi 2001 gi Bangkok agreement ne high river sigi reviewed tawraba ceasefire ground rule mayam se is the implicit oiba adi greater Nagaland gi mokhoi gi sigumba amatta yaude ba kadai dagi exaggeration no natraga mona moi gi oiba sideline ne sumba mu taw leibese aruga very recently hausi phau da bhap ta da ba ma layedi framework agreement na 2015 da sign tawrisi broad parameter ani khakta da ne amana constitution of India gi manungda warosin purakani haibani aduga awang nongpok ki lamdam singi leiba geographical position sing asi ahong ba leiroi haibani haba si fawda sideline da moina continuously claim am so haibi sum tawraga lei aduga khwai ngakpadi kamain tawge hai matam da 2001 da LK Advani na handoki ba haziki without territorial limits matam dugi paper sing che noina ba akhoi follow taw taragadi matam du da hai gi base akhoi ngasai gi status quo anti hai se hanagi haidi ceasefire do Nagaland khakta de confine tawre hai bane ba sigi interpretation se sigi makha ta ba da hauji hauji akoi Manipur da designated camp leite na officially laiba requiring akpa se government of India na matam sang na hoji powder chahi khara sang hai tare ko 2001 de lawra ga su adum sang 1997 gi ceasefire lawra har ga su adum sang ba adu bhauda taseng ba clear cut oi ba picture am utte ba se hojiki akhoi gi si hai da tawba adagi tongan tongan ba Tamenglong da adagi Khopum da tongan ba designated camp natraga su akhoi gi TNO adu gumba mayam leire de kon kan da khoi na chatpa matam da su designated camp ne haidana adum leirim ni aduna NSN IM gi presence se akhoi Manipur da leiri se masi de facto existence leire si karmain tawra koi tackle tawge center na masi gi clear masi kanom to piba leite ko re sar Manipur state sarkar su offensive action ta taw ngam de man ceasefire ground rule yaure adi police na de central forcing na paramilitary forcing na action to ya de an haire aduna hojik lure wafam di hojik NSN IM hai ba group sina matam chupa da pressure ma taw leire haidi moisu mokhogi ba ground rule nga ka do bosing du dinga ibra ba adu phauda central government na ngasi phauda koi kaim to ngam da leba ji keno da koi Arunachal da ngarang minister keno ma ka pa hat khre ko MLA ma ji board pudi keno tawdri adu kari action tawdori ge ba
अदु तारगदी तसेंगबदी सिगुंबगी बन तब यादबा एक्सटोर्शन तब यादबा इंटिमिडेशन तब यादबा मी हाथ पकड़ यादबा सिंगसी ग्राउंड रूल यावरिबा नत्रबा अदगी एक्सटोर्शन तब यादेदी मणिपुर अदु तारगदी मणिपुर की ट्रक मयामदगी लौरिबा एग्जांपल पीरे खोले तबसे एनएसएन आईएम की मथक्तदी द गवर्नमेंट केमतो ngamdeba अदुगा सिगी विक्टिम सिना सिगी फॉलआउट सिना सिगी कॉन्सिक्वेंशियल इन्फेक्शन मणिपुर प्रजा सिंगिना सुम फंगने हागदी यारोएबा अदा आइन हाइजेनिंग सिनी अखोगी हजिक लाइब्रेरीबा अखोगी करी हाइनी अखोगी इलेक्टेड मेंबर्स इन रिप्रेजेंटेटिव्स इन मयाम लेको सांगरेबा मतम 1997 सु हौरे नादु 1997 की नुसित टु खंगदना 1995 ते मणिपुर असेंबली दा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम से कोई कायबा यारोइना वारेब लो नि असेंबली दा अदुगुमगी थाकते लेगरबना अखोइना अखोगी ओइबा मणिपुर सरकार दसु अखोइना प्रेशर खरा अखोइना थमनिंग वाफमदि हौजिक फावदा सिगी इशू से हौजिक से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हजी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन तौर लोशनी हाइरिनेबा जून था यूरोपसीदने सिंबगी इंसिडेंट खरा क्रॉप अप तौर इसी अखोई खंगे हेबा अरगी इखंग खंगौदना उखरुलदा सेनापति दा हंदक सॉलिडरिटी रैली काइना को चखलैदुनेबा अन सिगुम मयामसी सुम तौ लेरकांदा अखोई प्रजा सिंगसिदा सिगी टर्मोइल अमा सेटुम तौ लेरकांदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना नत्रगा मणिपुर सरकार ना द सिरिज पार्टिसिपेट तौरिबा मयामसिना करी कानाबा लेगेबा अन मसे आई बातदी अखोई वंस फॉर ऑल लोशन जे हारे एड्रेस तौ हौरसेबा एड्रेस तो कुइमन गरे अददी प्रपोजल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइकैदगी इंटरलोक्यूटर की थ्रू द लाखरबनी अखोई अदगी मणिपुर मियाम की अपामबसे हंजन हंजन मियाम की पीपल्स कन्वेंशन तौदना चक्रिब डेलीगेशन मैम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थमग्रबनेबा तसेंगना वारोइसिन एम पुरक्से हाइबगी मी एमगी कनोदा विम्स एंड फैंसी चप यारोइबा अदुगा मणिपुर की हजिकी कॉन्टेक्स्ट सिदा तोंगान इरेलेवेंट ओइबा हिस्टोरिकल कनो मयाम पुसलकांदा अखोई कंफ्यूज तौनबा तौदो नतेबा अदुगा हुजिक मणिपुर सरकार सु अखोई कनोगी अखोई हजिकी मणिपुर डेजिग्नेटेड कैंप लेबर लेतेबन वहांगम हंगरी खुंबंगमोय अदुबु तसेंगबदी सीएसएफआई मॉनिटरिंग अखोई सेलदा मोय हजिकी नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड कैंप सी मोय खंगदौनेबा अदुंदी सिगुम्बा मयाम से अखोई हाइदोक्ट्रिबसे तसेंगबा सेकंड पॉलिसी मा हिडन पॉलिसी मा लेतोइनेबा अदुना डी फैक्टो एक्जिस्टेंस से एनएसएन आईएम से ngasi चिंगी नगाताबा एरिया सिंग द एनी डेवलपमेंटल वर्क खंगदे एनी थब अमा तौगे मतमदा मखोई की ड्यू अयाब परमिशन अमा मोई की कनो अमा लौनबगी प्रोसेस अमा द लेरिदना डिस्ट्रिक्ट फाउ संगाबा ngamदबा जगह लेरिबा ना मसी खल्लकांदा मणिपुर गवर्नमेंट की entire policy को from 1995 तगी होरकांदा स्टेट असेंबली ना लौगी बदुदगी अखोगी ओइबा अखोगी पॉलिसी मा मियेंग अमा सेंट्रल गवर्नमेंट का अखोगी लेनगदबा इशू सिगी मतंग दा लेरंगदबनेबा मदु हौजी अखोई थेंगसु थेंगना सागतपम चंगे अदु नत्रगदी हाइबा मयाम सिना सुम हेंजनगिदना अखोने ngangobo यारतबगी स्टेज अमदा लाएबा हौजी nganगनु अदु तौगिनी अदा तौगिनी हाइबगी नतेबा मणिपुर की मरमदा अकाइबा तोइगदबा मयाम एक्शन मयाम तोरकान अखोई तुमिना लेगदौ नतेबा मसी अदुना अखोई यारिकोदी अखोई मयाम से सीएसओ सिंग से यामना अखोई मवोंग ताना हुजी फाउदे अखोई कनो याम रिएक्टिव होइदना अखोई तौरिदना अखोई पॉलिसी दो चलिदना अरो सुम मसी सुम प्रोपोकिंग तौरगा मोय स्माइन सुम तौरगा थंबगा कुइता पुबसिना अखोइदा कंफ्यूजन लेबा अदगी सुमबगी टर्मोल सिचुएशन से अदुम लेगनी होजे इचम चंबा वाहंगदा मणिपुर डेजिग्नेटेड कैंप क्या लेगे है एग्जांपल है वो आई हुजी अखोई कसम खुलेंदा एनएसएन आईएम की अखोई अचौब डेजिग्नेटेड कैंप हम ले मसी इंडिया गवर्नमेंट नोइन खंगी आर्मी खंगी पुलिस खंगी नोइन खंगी ना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन खंगेबा अदु तारगेदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी से इन ब्लैक एंड व्हाइट हाइरो हाइबसे अखोइना यूसीएम यावरिंग रजु मदु डिमांड तौर लाखरबनेबा अदु नते बिद कंफ्यूज स्टेट अमदा हाइदी सीएसएफआई मणिपुर द लेतेदी हाइबा अदुगा मोगी प्रेजेंस इन लेरकांद काइमदु तौ ngamdaba अदु सिगी फियम द लेबदुदी अदुदी हेन प्रजा सिंग द खोरांग खोसाउन हन ओइगनी हेबा ओके अदुबु मतंग साइसि द हारिबा कुई नागा इंसर्जेंसी की एनएसएन आईएम की हाइगल रन नागा इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम सी नॉट ओनली इन नागालैंड खतर न तबा कोई अरुणाचल प्रदेश असम मरुवेना मणिपुर द सु मसी चाउना ले डी फैक्टो एनसु लेरे अदुगा एनएसएन आईएम की लोसिंग फबो मणिपुर दगिनी हाइबगी वाफम से लेबनी मणिपुर दसु कोई डेजिग्नेटेड कैंप लेतब तारगसु हाइदी ऑन पेपर मसे लेती है ना हाइब तारगसु थेंगनरिबो मयाम से नदी कोई नोटेड कैंप होइबी याय एनी कोई नत्रग इलीगल कैंप हाइब तारे अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रूल ऑफ सीजफायर की ग्राउंड रूल दुगी मतुंगिना लेती है ना हाइब तारगदी लेरिसिंग से कोई इलीगल कैंप सिंग ने हाइब तारे नत्रग नोटेड कैंप ना हाइब तारगदी अदुमाइना मणिपुर दसु जाम चाउना सुमाइना ऑपरेट तौरगसु लेरे अदुगा सिगी प्रॉब्लम सी सीजफायर एग्रीमेंट साइन तौनद्रिगी ममांगदगी सी अदुम मणिपुर दसु एनएसएम आईएम की प्रॉब्लम से अदुम लेदुनी मरमदुना 1997 दगी सीजफायर एग्रीमेंट साइन तौना होरे अदो आगी टाइमिंग दुदा मतम दुगी कोगी इंटरलोक्यूटर हबतर सोरास कौशलना
कोई NSN IM दा promise तो की बसी कोई Manipur अमदी अतोप मफम सिंग नागा ताब area सिंग से दा हाई रिबे ceasefire सिंग से extend तो हुई वफम जमान promise तो थोड़ा गम में ना यारक तब की वफम लाख पदी मा resign मसा मत तो थोकी बले रहे मतम तो रमांग नहरा मसे नागा insurgency की problem से नागालैंड खतद नते मसे hill districts of Manipur दसु चाउन लई मरमदुना मसे दुम extend तो हम थोई हावी वफम लई अदुबो मसे 2001 दा extend तो रमगा अमो हंदोखी बतारगसु हाई रिबा group सिंग सिगी मागी presence से हांदगी से दुम लई रगा लाखो होजिक से दुम लई बनीना on paper दा अंगसाई ceasefire से हंदोखरे हाइजकी बतारगसु हाई रिबा group सिगी outpacing लोई लई बनीना मसाना दुम exist तो हम थोक तबरा है बगी वफम दुनी exist तो उरे है ना अंगसाई उजान बुद्धि defect बुद्धि ओरे है तो मसे naturally है बतारे naturally सो दुम ओइबम थोक पगी ममी मतारी करी वफम थमिने दाइ आदि जब जाना जो बनी तसेना ceasefire लेर मुझे लेर जसु without territorial limit have wapam je sunga yorum da batargasu adum Manipur da adum channel adi important leis bo gain problems Manipur problems oi da tasen har akoi NSN akoi Nagaland problem ngata ne haiba si akoi sum hai one tasen da Manipur haji yengora di ene si naga problem si kari problem ha kan Manipur problem in oiram ne Nagaland si problem ha kan leitre tasen har ga deva ar si tension si kan su leiba na tre moida so som da moi Manung problem leja re masai moi machine ya da bagi try machine ya da bagi re is Nagaland people's organization ga to ana moi to ta jage ka ha bagi thorbu ya son problem leja re ba ada hajik lei ba ngarang thoi ba chi do de horaga to le hajik lei problem si Manipur problem to ai am to re ba ada stray incident na son da ka to Arunachal Pradesh from thorok leja re tension khwai chaw le ji ni ada ga yaw mi sing si swai de lo le re ni na se lei kan si da when ceasefire is Manipur later heremone later hai consider moi me adu adu ceasefire ya kidra hai problem lakpa adi problem aruam lady was when problem is kicking acknowledge on to si pe akoi Manipur prajadi tholok problem wore gadi si ko tackle dog si have jam yum to sun ta sena si ya sunga yaro hai consider lan do de hena upai le reba lan dog si ha gida hane jom hanjalani si bom lakpa sena khoina si catch 22 situation si da khoina ko ai dong tackle dog de ha da sai sarkar to busida khidang upai le tabagi mamom hi on gana upai le tabagi sai last ko settlement dokan sera budi boundary ka yaroi ado haji ki di dum asum dubi ayaba officially yaba Nagaland le re na ate hom sing jara na le re ga su yum thalo jalo hai pham da doi ne ko na si sum le yaroi ha gidi ne sen mi le yaroi ha gidi ne yum thalo ga chakro ha gidi kai jo ne ha bi pos le lai na ado problem solve to yaro opoli to ado tum le sala mo ai ne sim ubuda tum le sala ga de facto ki pot legislation khai ga khoi unofficial nei bidring sai haidine khoi Manipur corruption yan tawi hegan sida loinam court ka dena ji mani bureaucrat ma actually khoi na tasena de facto moi loi karap oi hairone loi mai ge karap oi haig di gana offense ni court ka thoina ka dan le helina mai tawdana problem settle do how di sisi khoi ge dangi hian intuition don le hai mo ne to ri bo adar problem settle do ka do ding sai haidine sai gi la thona kiwa boundary hari boundary so loi ri tawrusu loi bai praja khuni mogi ayab loraga consensus loraga settle tawni ka haise sira tara de upai le roi ta sina tawsi har ga ding sai gi sunga yaroi ha gana ceasefire to thoga lan tawn bogi pham la mo la ka do ba adu lan tawn roi hena yanam settle tawri ni na kamai tawri information tawn ge heavy mo nei ai sum over the hi pon mo so ba aduna atopa sarkar am paira magasu haida khoi rokan se india go yang su congress paira me bj paira mathang paira kan da sigi problem si moi su ana ina no problem so ba ta sena boundary lay problem dan mina ba ara kamai no sell dog yes yang kan sa ati interest so mayam su alloi haidi kai no da sai greater Nagaland por hero ne greater Nagaland to obi yaro jo ponesi van lo recognize orena or kan sa haziki thai ne gi geography ko haziki geography khena bis le re adigi akoi demographic of health khena re greater Nagaland hai kan sa Manipur sopa sida aham khaya so dis cookie ma'am ni akoi kampupi da le me so ni mo si yaro roi ade de community ma'am le di pull le me na ba hazikan gi hai sa problem ne mo sida akoi kenes ohama hain hai sidi nation states bo kana de nation states la na akoi region state roi do ni ka heavy argument phol anai na region states akoi nation states wai da bi da boundary ma'am ko thong na problem ne si ka hai mo ne ba azigi kenes ohama hain hai se ada mana hai gi matung ina akoi gi adugi ga su example lor ga su ne khoina European Union ga dori boundary thwaina da bija dum komthong na visa long da visa na changna da khona da karwa to na
Manung Bang le minari na. Nation state ki han ledger ma quality di khara compromise or ne ba. Ai han ledger ma ai national boundary ado kiting le tabu ne le Europe to isu ba. Ai to na hui greater Mekong sub region ga Asia sum tori na. Ado hama hoi ki agano sine ba philosophies like ado na khoi su kamai to problem solve to ge hairagedi sumai kitang out of the box thinking doroga kamai the lady problem si leire ado kamai settle do si ga khan khar phabrai khale okay out of the box khan bo mathau ta haibagi wahum chu thambiri adu matang sai sida sigi koi naga insurgency ki problem na traga koi framework agreement ki matung da hujik lai bana daga adu ki mamang da leiram ba ceasefire extension ki boiro haido problem mayam se koi nadi any framework agreement na traga naga indo naga political solution amla matam da koi nagaland khata da confine tau jasenu haibagi wahum manipur dagi su seso singna su adu ki myam su to haibagi wahum di leiri adu bo hairiba naga gi issue hai ga political problem city aya mana manipur da su naga ta mafum sing da loina masi saruk yari ba hai ga masin affect ovani na koina nagaland khata da inthok podu yaga dro ba so either question si koi naga gi insurgency ki problem na traga naga gi problem se is it only happening na traga is it only confined to the boundaries of Nagaland hai ba wang am laktori manipur da di yaw de na koina hai ga dro ba ai ja jo sen lak se sidai ras koina hujik koina manipur gi koi laiba koi Haziki period chiko, koi Nagagi ceasefire hek hau 1997 dagi na 97 da ceasefire ta 195 dagi hau ren khala se koi se yam conscious hoiba ka approach number dai koi si prasa se lae haba hauji koi na Manipur haiba koi political entity koi unity sida sigi manung da khundari ba ethnic group mayam si magi fullest emancipation of cultural adagi magi practice adagi traditional practice adagi magi leisuriba noinaba values mayam se natraga magi lek leiriba konaba mayam si magi fullest emancipation da coexist omne se haiban heba sidagi hena phajaba philosophy se leite heba sigi philosophy se neba koigi sangraba koigi puari hena koi manipuri history na hojik lai bese sigi si infringe tawraga sigi si encroach tawraga atopa akoiga koidagi khaidok kodoba podama tawrak pasida neba koi manipur miyam na yadri base haidi manipur manung da leiriba naga sing se manipur manung da leiriba koigi tongan ba naga gi sub tribe sing si group mayam si tangkhul bu hairo maram bu hairo maitei koi leiriba mayam si pre vaishnavite matam de koi si kamai tawrunge ba religious divide ma smaina lakhar ge matung dagi de khoi gi physically leiriba position si sum mara chesan harki banatra lapthong natra khoi gi keno se adugi matam du leiriba apun bagi polity do madugi continuity do sum maintain tau si haiba sidai sida yaningdri si kari gino si wanida sidai sida lei si haiba neba khoi hill area sing asi special provision si right from the very beginning mamang da yamna magi regular khoi gi yam keno norms ki makha da leiti hariga su Manipur Constitution Act passed in 1947 the hill area si tongana special provision ama Manipur Hill Administration Regulation makha da thamgi natraba adu itaragedi adugumbagi wakhalon da Manipur chingtam se koi punna lemina rakhrabane haitare ko aduna mase legally akoina yeng taragasu akoina mokhoi da dominate tobagi wakhan ama adugi subjugate tobagi wakhalon ama sagat laga adugumbagi akoigi contradictory oiba state sigi apunbagi polity sigi mayok ta changjal lakpa any philosophy da koi accept tawdra tawbum thokti en khalleba adudi akoi gi thawai amusung hakchang si akoi thakta kara kan akoi mathi be pira kan da akoi ngamakan moin tawdo do mangai re haibani da akoi leimin si akai akoi na piba yaba dagi chingi chakhotna ba ade akoi amatani haiba wakhalon si da yadri si kai do wei no ba adi sigi wakhalon si da yadaba sigi wakhalon si da akoi na any sort of accommodation tawse en haiba si da si da pathway electricity kari gino adu badai chito wazanu se koi 1947 gi koi state ki act 7 matam da koi hill district ki tongan ba administration ki act phawba lai re habi wam thambiri adu da gi chahi ani gi matung haga 1949 gi september gi tarikh ko ma thoida Maharaj Buddhasandra na sign torga koi si merge tawre Indian state ta Indian countries nation sida merge taw matam du da koi gi chingi kangu sidi makoi di yahok de habi hom only Maharaja Buddhasandra represent tawri si koi tampaki mitei sing moizini habigi wafum hari adoi dagi koi history se khena ba hogre ai keno tai jige ha habigi charge legal points of view constitutional point of view Manipur gi context yeng taragadi akoi gi Manipur se vine torga leibe se just before merger da akoi gi oiba akoi gi instrument chi kai oidage hai taragi di haziki Manipur Constitution Act si oi haba Manipur Constitution Act se
valley khakta nate ba, it is inclusive of all the hill areas ne ba. Masi yamna distinct koina yam clear oina first khoi gi kaino da dum yauraga leireba pot aman he ba. Sigi mamang da Manipur state khoi gi darbar se sembo mandam da 1905 ko yogro adu da so hill area si vice president ki makha da administration chathaba natra lambu sing si officer sing je khoi sidagi thaba ngakta natra Manipur state khoi gi darbar da gi accountable oin natra moi myam se sigi kaino se khoi chatna ra kan da lakhra bane haibu wani da adu gi argument to adu di hausi kana de ba maram di madu gi whole adu dagi yengak tara ga di sunglei leite hai tare ko aduga hojik moina NSN IM ne claim taujari ba ceasefire khangde ngasai Bangkok agreement khangde framework agreement khangde sidai sida single line ama point ama implicit to what their demand of a greater Nagaland government of India ne accept tawgi note man ama khake yawa puthong amba any expert na maybe from kana khangde media dagi khangde ama dagi khangde he puthong ama ba yare sung yaw deba government of India position is very clear neba moi loction mangam dargari khangdre adu ba so akoi 2001 gi jun gi tarik mara tara mari da Bangkok ta sign tawna ki ba ceasefire extension hai tar without territorial limit 3 wahi ahum jena Manipur se irang thoki gi wafum di re adu hai ba wahi ahum se yarum da ba tar ga su ceasefire 1997 da tawna gi ba do khara sem do ga extend tok thok po oram ba tar ga su kari hari wahi ahum se yarum da na only ceasefire gi khai tar mai matam je sang do ena khalase adu tar ga su hari ba naga problem si Manipur da su adu mag lai bani na maduna extend tawi tawde irrespective of whether extend tawi tawdra so Manipur da adum channa raga adum leira moi adu nai ngasa haijeri se sigi issue si leitring da 1995 ta akoina logi ba assembly gi warif to adu holo warif ka chamana gare ba okay mandi madudagi policy me koi miyeng am leira madong ne haibwani da yam closely monitor tawdong ne haibwani da any development se hoji development se hoji kamai tawre Karbi Anglong Autonomous District Council is upgrade to thokre ne hoji Karbi Anglong Territorial Council high gram ne it is very clear that Assam is going to split again sungchoi jo na tawrab ne adu same way da Meghalaya su moi territorial council own garabani government of India gi thangai ba steps sing asi closely monitor tawudom se kanan tawudom la khoi elected representative politicians sing asina tawudom natra madugi side line madugi feedback to na CSO sing matam gi pira lak natra decision ji moi logodong ne ba 1995 ta logi ba warip to kai do holo warip tahalino si wani da mamdagi closely monitor tawra kanda up to 2001 fau da mari logi ba natra manipuri ngam kai kahlo aise chinda adugi sloganeering tawra su ground practical work to di koi tahodre ha ba Madugi vacuum do neba ngasi akoi the cumulative effect ko na ko pirei se consequential effect ama lai se aduna akoi mase fazana nei ne sai aduna haijeri budo ngasai tamo Pradeep na haido yam chume ba haidi de jure koi leitre de facto existence leire mamdi mogi taseng budi ground rule do patara ga any offensive measures including kaino ban adagi extortion yade haibane ba adedi ground rule di fazana sign tonre adi review tore adubu Madugi violate torku matam da madugi stringent punitive action ji kai yaw accommodate to hoda ge ba ceasefire se amuka mu second third time review to change ba mamdi masigi maru ma yanagri ba frame khara sidi masi implement to ba masi violate torku mi di madugi action na made koi to dong ne ba adedi akoi gi asuk sangra ba mayam hanjan truck ki association sing na ri government officials ching da chapanga maktri ba administration ji paralyzed ore lai ba situation chi da ri very recently political kanom yam nongmena kaptan kotan tawri se sidai the government of India se still ngasai gi Indo Naga peace talk to na value oi gadori bra natraga sigum bagi khoi gi kari hani khoi gi peace and tranquility da sabotage tawri ba makhoi gi process na hena tawsilai ba se ani se gi khalji kanana arumang si kamai ondori ge ba ana mase free thara kan si gi victim oi do si de koi praja ne ba aduna yam sensitive oina yam serious oina hoji ta gi de koi political class sing sina masi gi khitang wakhan thade bi usi wani da at least akoi praja khangra ga su designated Kem lagi Manipur khangmam thokdro Manipur natraga su haziki ground CSFM kanodur yanabi matungina CSFM monitoring cell da number of designated camp noted camp noina madugi record lebam thokdro khangde haragadi Manipur sarkar su khangde haragadi
मियाम दा सुम डिसीव तौरगा सुम लेबदो अदुंदी कुरोय मन इंसिडेंट थोरकांदा हयेंग मदुगी एस्केलेट तौरकांदा अचौबा कनमंगमदबा पोरा मेटा लाकनेबा कोई सिचुएशन अमा अदुना कोई यारगदी कोई सीरियसली तौसे हायरगदी गवर्नमेंट इंडिया सु आइगी मतम होग्रे आइगी मतम लोइग्रे चपदो अदु थादोसे सिवानेदा अदुना आई वाखंददी अखोई ngasi haijari basi aina ai individual capacity da haibigi wanate government of india na si hairisi aduga koi manipur gi leiriba civil society organization mayam degi political party mayam hairisi yanaba ma leitana kaidou ngai da au akoi gi framework agreement si gi waru sinam porpunga moi haibisi leirabane si gi wisdom se lokshan mangam drawa masida involved toriba party sing ko adu egadi it will be mokogi oba mogi futile kairani adu gumba ma soi oigani ne khalli attempt oigani masida gyan taraga gyan taminna bado adu da ekhoi road map se adu dum leirabani okay yana ba ama proctor ga different agreement gi conclusion si lakpanga mo habasi party sing na habatari sida maru ina saru yariba party sing na masi understand to mathau tai habani natragadi madugi lakadoriba consequence to afaba consequence ti ori dunia to ceasefire se sana bataraga di ceasefire se gi ground rule gi wang mra tawriba aran bathau mayam si masi book to bina ba masi dadi kanana book to giduri masi gi chapcha ba chera haigadra masi gi chapcha ba reprimand se kanana pi gadagi habgi wang se masu leri adoga tholang liba thoning da ba thoto wato koi gi mihar mi punna chingba NSN IM na chingna sina sathar liba sidasu tumina admak center na lesson giduri bra indo naga negotiation atraga peace talks chathari haiduna admak masi kahen ba yadi haiduna admak laigiduri bra laiba masi gi koi gi leiriba koi gi negotiation dagi natraga leiriba ceasefire dagi wang mala to beyond this chalaiba mayam sidi kanana masi gi responsibility logo dagi matu the action lokha kadagi habagi wahang doni on the no blame to lose get am tonjer ki impact is puming ta Mandate 2019. After the successful, extensive and exhaustive poll day coverages and analysis, and as we head to the Judgment Day, a team of reporters and analysts will be on Impact News, bringing you an unforgettable experience of election news. Mandate 2019. Result Day live on 23rd May, only on Impact News, Manipur's Election News Center. Welcome back. Adun ingbir se Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hutna tangasi khana jarmi ba CNSN IM gi MIP Ministry of Information and Publicity na thokpa adun ba cherol magi matung ina Manipur da su 2001 gi June gi tarik mari da Bangkok ta sign taw na khiba adun ba ceasefire without territorial limits to Manipur da su adum exist the we chanari habagi claim sigi matang dani mathangi question si ai oza Pradeep tum lag jare ko ja ko gi 2015 gi framework agreement August ke tarik da sign taw na khiba matam si da ado ai du da koina hadi hana moin haram basi ko sovereignty complete sovereignty ni NSN IM na tala mi se adu hojikti Indian constitution gi ambit manung da yana bo porakani habagi framework agreement sign taw ne se again ko gi naga sing da haigadra makoi da khara henba autonomy pibagi greater autonomy pibagi wafam si da maru ina base or framework agreement se sign tawna ki banina ado ai du da sign tawna ki bada yana ki ba hai basi solution problem matam da haidi hana koi sovereignty ki complete sovereignty ki idea do moi masana dum yaro hai ba idea am oi re hadana makoi na sedum accept to wiga na sedum haina badile adu hojik tholang liba mihar mipun hai gadra ngarang di Arunachal Pradesh ki mioi tarama tu ha pa koi MLA masama yauna aduga Manipur da ngasi sumain tawruba claim ga laisina ti masagi Indian constitution ki ambit manung da koi usi sign tawnare framework agreement sign tawnare aduga greater autonomy guma sum pambani khopani habagi wapam se masak sing se kadai phauba masi NSN IM ne yari bnu yadri habagi confusion amu create tawre gari wapam thamin ga dai si hoi sira Manipur thoi ba chandel thoi ga haise han Arunachal Pradesh thoi ga haise hoi track ani de kun theta se hai dam ceasefire gi sida mogi political negotiation le jakhre na ma do kamai do na problem sel do si habagi bodama amana law and order problem ta se na chande ye kana ceasefire le re na ma hetoni do ya ponde hoi ground rule post le ground na traga su log ma khali dia be ya ponde ba ceasefire le mai designation cap le ga lan thena gum si hoi camp re toroi no su camp re toroi ado wari than si hai torena to kan sira ma tholo ga khai lu tor mo gi lu torin phabadri ma se na phabade lu tor men phabne adu phasi to hat badri kem chawum so de ta lu to ge hat ni na ground rape tor me na karam halame na noi pala sala me phabadri khoi lo no problem ni na
singam the Budigri Sakari Asomni Tasina Quina Lono of Sea Padangac Lagadi Aranum talk with them pound to them you see fire legaleo Lord Twice Hayadi has been coming down I see fire Lord Mugi ground rule Matumina see how the which alam that information Biraga can cam the camp set of Yadamota Ukraine see information Biraga Sake permit pirate DC permit pirate canon piles puts up where Gadi Keshukaidava not with Aina Lambena Kolai by Chalamagadi Ma Parido at the Imphal the Kolai by Chalam Pavnet in Hargadeva me Prazasope and Pavneva 3 possible later don't know Lord orders Formigi Lord Ragi upkeeps his Formigi problem later or track and this is a way discussion to public discussion who or Sakari being the two, and it's Zaman of Hitorism. As it sees Halley and Sogatic Imonda. See Halley Lot where they have some Blank Hangandava, Makolimota, Sukamudu and Hande, innocent and Kamun Hande, see Halley who lot where Fire. I don't Manipur the part Daragasu pressure like allegation. Allegation Mohitado Kinogi pressure like I give up on the Chimba. I am Elisabeth. The powers the innocent and the power of the alluding High ground room, do not yet the way. Not to be the man of Luthor, Pablo Tarukum talked to Aduga, Dasena, Tana Haga Kishan helping Dorina. Kishan helping the Pare, Pavazimas, Mihali and Pari in the Domasi, Paraga, the Alum Tamina. I might know that when the laws is quite much higher, have some Amazon, she's had a toxin, legislation, and I track any his Kangandawa. I'm a citizen defender, Lugasi defend crime, the defender was and it's immersed of Ganda, who is doing and who's a lever. But as you only can visualize his there, Gantore, sees Fairley and Mrs. Kolai Chalame, Parayadica Hazy. See, Bosman is attracting his Italian, Herdy, I did long have having Hennes and how they have some yellow. And then I'm thinking, Hagi, sees fire hover, sees fire the Kadoge has came to Rungam the later, and some sees fire framework agreement signed over. Came to laying the consider compulsion her later in a this. Listening one actor when he listen out of port lake and Torino. I did a quickie heck, consider some negotiation to consider. I think they brought home the problem and Hokunava. Some Haga Quiggy Ireland took a problem. Jerry Adams and Amina sees fatos and consider inactive articles in the owner hidden. I thought when a sees fato consider lands and listen with Orgasu. Lantina Motor, soon 10 lives, soon 10 what is hopefully sees fairly, and why heavy pay heavy, may I'm going to pay. Sees fairly, see, some Kitamag is trap, lay. That's a when example, he began to see cycle home, told him to the Torakan to do never. And see fire systems, second told them, Tonsi, get pedals or to lip and to do it to regularly Hanamel, no guys any have though. And to work out with opposite destination, when see what lives here, has give framework agreements or the I ain't already had it already at Matang, the election among that or some Salaga, Maya Hanusi, Kanda, Sis Hadi, Horaga, problem solved. Problem solved over there. Sigi destination. See, Chapchabi, enam later. So, second, how would my problem solved? No, Ujan give was labor. Okay. Says problems in Masanda dissipate or getting a header. What he says, had or say, Manga, Taras, Kuntas, or sees her to later. Other than problem, ground level, the deep problem solved over never. Away as a sound than have braces on agony. The moment they flare up Tologani, Amani, Kamnarame, I'm a parents on agony. Sigi man, Sigi problems in a law not the problem tackled on Toroga. She's fair second or don't have what's a lace no. She's Fargi, a problems, peace high consider. Peace I see when ultimate peace later so violence one regadi, peace Makalamniana. Some seas has a generation and Nale, Homeland lesson to see. At the moment, Kitang, me and Gansana Quiggy, Manipuri and Harry consider a boundary Kyler and get in a hyper so we. So you can handle them. Boundary have a nation state guys see Europe Camus and Trok Martini. When tiny what is dark consider Barmaga, Owaga, Lantana consider boundary Kylam, quick genuine during Nikitan Banler and Winnie, Hedjalagama Manipur, Loxalamun, Vito Lemony, Quintalagama, Mandela, boundaries of Tana, Europe Keys, Mina, European nation state, Mina, Japtan still the market on Naraga, so I get on the boundary lane upon the time later over. A sea possum later than a Hagi. Manipur have learned they have come with La Halitasena. The Manipur is Simone Hermacom with La Leva. That's a quick over Valley or may have go Valley, go Valley Leva missing a quick one to me. To Prathi from Simone to Prasu, as it to Prazi Bengali man, looking Hena. Reply Kingdom, Madame the Comila, Yormini, the Saklar of Snabat, Yormini.
ada partition lakan sa chakla rosna ba tu asomda le hore Bangladesh le hore moi population do khoi ni thongna le jegen lak moi haziki argument mai to se hore ba khoi ni thongna le jegen lak bani ada khoi ke do wi ka do do Iran video na haibe polai na mai do na khoi ju kitang rethinking am sange khoi gi Manipuri concept se so ba ado khoi na ya na ga da theory da ha ga khoi gi nation is no hanga what is a nation is safe international obne answer na ni ba ya haji nation is a daily plebiscite and hai never di hoina matam thaina su tahi lising ma ma da khoi smile le me hedo haji song khoi haji oi price song khanmin na jange ba kamai hoin je khoi nation je mayam yana kai puruk sige and maramar ki hoina khoi gi term election to is hoina maramar khoi khanmi na ga Lepas sekarang aku hensi game kandung jangan apa. Aku tanya dulu ermi aku border dulu ermi boundary dulu ermi kau beli aku ermi kita isi sini tapi aku haji kau na mayam ki consensus kaya le isi happy yang ni namun jangan apa. Aduh aku problem resolution tahu kan sudah sigi readiness jauh terkini aku wah ni jalan ni. Aduh aku ni hanya kan sudah wah sih resilient oi ni link thol link macam link mai hole ni. Aduh si selain link ni. Aduh tik oi. Aduh kan cap jung le kamu si tik bayar le. Ngai hamuk le makan nungsi ni jalan tik tu ina. Wah tik terus kena resilient oi tu neva. Ada kau Manipuri idea sesuatu kita resilient oi macam tak yung nasi saya semua hanya help kan sudah tik bayar kan neva. Ada ki kan si danger sih hello harga di link itu kau resilient oi ba, accommodative oi ba. Ada macam hari macam sih kayak hanya ni. Matam gimana kau si Kaya pokoknya sih ke, harus lebih nama sangat. Oke, matam kari orang mungkin hari itu madu itu junga lebih ada, matam itu matungnya madu itu accommodate tuh ya, flexibility ki area tuh yang matuk tahu ya, out of the box yang matuk tahu itu. So asyik segi koi idea sih lah matam koi kari orang mungkin hari wahang ada itu kita mau malah koi history, unique history itu history, memang hanya rak penina. Atu bung saya Ujana su thambi kibse uja jo sana thambi kibse koi punna le minase tongan bo furu mayam se punna le minase so lai habse da masida janing dre bo wakal ondo kari no habi bokhum sani adu hojikti kogi ethno nationalism ha gadra mai magi tongan ba mai magi ethnic group tu gi magi furup tu gi oiba nationalism amagi mami tari Manipur da koi naga gi oiba ethno nationalism ama adugi kuki gi su oiba mar mai to dra mai te gi su ethno national mai na tongan bo furup singi magi nationalism oina sagal pagi sagal pui mong the layer bra maduna madumai urak padagi mayam se magi dang yeng nabi film la ya na haiduri bra kamai yeng biada itu adune adugi keno se dune ina mase khoi fazana mase gi academic discourse change se nagagi ethnic group sing ase akhoi sang na khoi si khoi naga wai na khoi lai na hai bise si accept ori ne group kharana adugi same line da akhoi su mayam siga punna akhoi tangkhul mau mara mayam pulla khoi sang na khoi su leijare haibse siga ani si yasan na rakanda sai yasan nari ba saruk si amadu da tawbusida madudai akhoi yadori bra haidi amadu gina akhoi tawrakpani moi pressure pibne khulai paibne moi tawrakpani moi yadori bra whereas akhoi gina mari sungle le na da bada mari khoi khangtap tagi relation gi ba hai tare ko adu gi extended philosophy du da khoi se accept tor kan da akhoi gi position je akhoi gi historical position je compromise to bu yadori bra how far akhoi accommodative oi do je adu ai da akhoi yadori bra sini haidi akhoi na hairi ba akhoi na claim to jeri ba sing se mi gi da akhoi hai ba leite marandi Hill administration si Manipur administrative report pata 1905 tagi hawra thieng taragati haziki maram kai kam yamse no yaujeri ba khoi adagi hen haibe su leite ko resona kanda adagi khoi gi Manipur constitution act si pass out kal hill area regulation seng matam da su schedule sing ji paragi yeng matam da noina ba chap songen henjen de adugi du kan tho kanda atopa ama khoi accommodate tawduri ba yanana ba I mean the compromising level om da khoi lakse hai taragati akhoi dagi phajaba puthok mayam se sina kaim ta da akhoi dagi ngasai gi pusalai ba mayam se akhoi di using noi haire Manipur gi geography se akhoi Manipur haiba polity se kaim karo any to bude khoi yare khoi hairi ne sidigi na kari hainingai leiri gi sini da ara Manipur gi leijeri ba akhoi gi apun ba gi keno sire se khara de akhoi sacrifice to rese haigala ga de adu yadori ba sini da adu gi level of accommodation da ko yadori brasini adu bo sai sida hojikti ko chingi aduna ai haje na sini pathway si de ko thimine se haitara gati ai ko haziki su recognize to you know you ko recognize to le ngasi pau da ko hullaga ngang de dana
IM gi ka henba adagi moina khoi gi tawra kan da khoi gi reactive oirisi adu da natrane natraga di khoi kari interest lege ba kasu leite ba ana ani si gi yana ba gadi khoi gi akhoi na khanjari ba wakhalona si amana ama appreciate tawna ba changdra adu ne ba khoi na yam maru reisi natraga di ngasai gi nation amagi wakhalonda ethnic ethno nation amagi sagana reba mayam si adu endorse tawsi haitaraga su तावरगा लेबदी यारोइबा नेशन हाइबसे मागी जियोग्राफी दुदी स्क्वीज तबुसु यावी एक्सपांड तर पर्सन हिस्टोरिकल मागी कोर्स मतुंगिना सौथोकुसु यावी फिक्शन बसु यावी जन अदुबु फाइनल लेट स्टेज अमदा लेगिबा हिस्टोरिकल मागी जियोग्राफिकल पोजीशन दुनेबा ngasi लेरिसे इंग्लैंड से एंटायर अखोगी यूरोप से मोय मखा लेरमी जर्मन मखा दा एक्सेप्ट सोनाकन गी स्कॉटलैंड गी अखोगी इंग्लैंड गी ग्रुप सुनतना नो लेरमी दुनेबा अदुना मतम गी दुना वानेबा अदुबु मागी ओइबा लेट अखोगी हिस्टोरिकल पीरियड लेगिबसिंग अदुदगी आइदि अदुम लेनबरा न खल हैबा सिसिना अखोगी मालेम गी ओइना अखोई मदु चनबी दु ओइगने न खल हैबा सिगी सी लेनगिबा पोजीशन दुदगी लौसन नरेबा लमगी अदगी हेंजन नरेबा माने सिने अखोगी हारक पदगिनेबा बॉर्डर डिस्प्यूट खंगदे अदगी अखोगी बाउंड्री डिस्प्यूट खंगदे हेदा थोले म्यामसे माने मसे अखोई कमाइने एड्रेस तौदगे हाइबदु द लेरे हैबा अखोगी विजडम दि अदु आइना हाइजेबदी हौजिकसु अखोगी मणिपुर की ओइनदी अखोई अदुम अखोई हायर ले स्टेट सरकार हाइबसे स्टेट हाइबसे मणिपुर हाइबसे नेशन ओइना लाखम इंडिया दे यावगिबनी लेट याम थेंगना यावगिबनी अखोगी लेजिरिबा सक्तम से अपुनबगी सक्तम से इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग सिबु कंप्रोमाइज तौरो हायरगदी मनुंग लेरिबे सिंग असिदे अखोई कइनो गांगनरसि तौबे आबदो तौनरसि ने अखोई हाइनर लेरिमि को असिदेना आइडी फजबदी लेट्रेन खले सी एक्सेप्ट तौरगा डिस्कार्ड तौरगा अखोई मनुंगदगी अखोई खरा पार्टीशंस कनो अदुगी कनो हमदा कोई याबदुदी आई मदु कनामतन यारकदो मानदेन खंजेबा अदो सिदी क्वेश्चन ऑफ रिजिडिटी की वन नते हाइदी अखोइना लेजरीबा वाखलोन सिदैसिदा मदु एप्रिशिएट तौनरगदी आइदी नोइना बग यानेन खल्लेबा को अदो मसे मतम खरा ngaibidi चंगनेन खल्ले अदुगा मसी सोइनेन मकी यारकद्रा ना खंजे अदुबु लोसलपसि उजा होजि होजि स्माइन क्लेम तौरैबा मयाम हाइबा तारे होगी अखोई सीजफायर चनरी नत्रगा टाइम टू टाइम कैनो अदुम प्रेशर पीबनि खंगदे नत्रगा स्माइन चनरी हाइबनि खंगदे वाफम खरा सुम फोंदोप पलाइसि मसीना कदाई फाउबा कोई गाइतारे कोई फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की सॉल्यूशन प्रोपोजल में खंगदे तो कोई चिंगत मनी की अपुन बदने खंगदे मसीना क्या मसे पॉलिटिकली हाइबा तारे कदाई फाउबा अकाइबा पीगदगे समटाइम्स मेनी अ टाइम्स सुम मखल की डिस्कोर्स डिस्कशन लाप मतमदा ऑन बिहाफ ऑफ नागा कोई की दमत न कोई डिसीजन लौबी गनो कोई दम लौजगे गाना पाकुम गा पिरकसु मयाम लई हाइदी ओपिनियन फोंदो पाइ तारे अदुना सुमबो ओपिनियन से लागतार गदी हाइदी हुजी कोई सीजफायर जो चनई गाना समाना हाइदी यामना बोल्डली फोंदो पोइ वाकुम से लाबनी ना हाइदी कोई तंपाक्तगी नतर अतोप मियाम दगी करी ओपिनियन लाइगे हैबस दैट इज नॉट इंपोर्टेंट व्हाट इज इंपोर्टेंट इज व्हाट वी आर सेइंग कोई हाइबसी एन इंपोर्टेंट वे हैव यू ओपन लाइना मसदेसिना आपिलम खम तौसिनिंग कोई की नागा की मरुइना हजिकी स्पेयर हेड तौबिरिबा नागा पीस टॉक यावबिबा सिंगदा आइना आपिलम तौसिनिंग बदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे ज्ञान तारे ने खल्ले मरमदे एखोगी मणिपुर की रिप्रेजेंटेशन में चटपे में सी मखोइदे थंब वाफम से पार्टी अनी की उंखनब म लेबदा थर्ड पार्टी एमगा यानबदो पार्टी एमदुना सुंया यारो मखोइ याउदना अना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा सिगी रीजनल ओइबा इशू सिदी रीजनली कोई सॉल्व तौगदा मसिदे याउर स्टेक होल्डर मैम सिगी यानब म पुरक्तना इंडिया गवर्नमेंट ना मसिगी दायित्व सुंगलो लोबिरु नो हाइबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आईडी मसिदैसिदा मखोइ ज्ञान ताबरन खल्ले ओके सिगी विजडम से मसी मखोइना लौसन बंगमद्रब लेमिनगदौरिबा खोइगे लेमिनौरिदा खोइ मसेंनि मरक्ता सिगुंबगी अंडरस्टैंडिंग अमा पुरक्तना सेकंड मैन थर्ड मैन अमगा मी अमगा खोइगे पार्टी अमगा यानरगा तौगनी हाइबसे मसिंगदि कैदौंगैदा ओके मसी थादोपिरो मसी एक थादोपो निमिति दैदिदा अखोइगा साइगी डायरेक्टली एंगेज तौगो निमित्तो अदुदा आईडी लोने ओके कोई इंग्लिश ग्रामर दा है तरगसु फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अमदि थर्ड पर्सन है लई होजि कोई मनपुई प्रॉब्लम से फर्स्ट अमदि सेकंड पर्सन अनि के मरक्ता लैबो प्रॉब्लम ओइ तारगदि थर्ड पर्सन गा यानरगा
second duga na traga first duga yana traga di solution do propong mo ido have ne adana ani si kisu yam chawa equilibrium hagar yam chawa understanding amadi mathok tari matam buloi lore tenteng na ai uja ye model to ai ngai hajar jeng khoi gi boundary pose boundary zum le adum len le laga problem solve to ya mo se le thibam da ka le ba adanga sai gi ani se na hari ba ti ma ba ne hari sai provide ko statement lai mem se lakti ya da por le lakti ya da hai mo gi compulsion na than na ga azigi peace to do re agreement i do re harina agreement i gan se kai join hai bom la ga ne ba khoi du kui na mi se re mi wa na khang ya noi na injen se le angam mem hai si question so hang do ne ba hui mi le singa o ma tro se le wa na mi se wa na le ado hai noi agreement to se kai no noi na ko hai mi si hai hai jal mi am si ni se hen tab ga hai do ne ha kan se mo na agreement se constitution do ne ha kan se ye mo yo hai kan da yam do ya de awa ado hai le to hai to hai rina ado man thaja da bo erum do se ba ta hai de ya da we ken hai ro kan ma si do ni ta sina ado kuina to re constitution manung settle to kan 1970 you know sida silong accord sida to di to rom ya chap chan to rom kan se ya din do in na adu noi settle to problem do haji settlement si silong accord ke hen do ge have si so yang da ne ba adu hang da ngang bi rhetoric ki na ngang da ya da po su khale rom ne sum ta sina thajan to ba hai ba akhui na greater nagaland ga se hana greater nagaland hai la kan mi si bi ta ya hra e sunga ya ro hai kan se mo si mo si ne sum adu hai ya da por khale ta sina thajan na tra hai ya le por khale ne ba si me am sa khoi na comment hai si es wo ye ma adu ya hai ya da hai thajan to wo ro mo wo ju ro bo ni hai ka adugi wakan jawa adugi thona haidare ke su ojo ro boni hainin hai jaso hai pose si su mu khar da ka le okay wakal chok thok bojo mathok tai habne du hangli ba wahang hai gadra phongdor riba claim natra ga statement manipur da su ceasefire se extend tawi without territorial limit 2001 ge june ge tarik taramri da bangkok da sign to ki badung ngasi su exist tawri aidana claim tawri be NSNI bi claim se da lenga ki su yam chawba response hai gadra step namadi pim thokpani adu lenga ki khoi gi mihut lakpa ngamdra su discussion da khoi kwai nangna riba lenga su pai bi BJP gi mihut ma khokjabani hojik ngasi manu honna gi program se pungloi lore BJP gi mihut tu lak trabani na ngasi se laro hai bata lakpiram targati pakum amad soina phanggadabani on der ngasi wanadi manu honna gi tharam je matang chalu sinjarge ngasi gi tharam se da oja johnson oja pradeep nalembe to ngasi gi tharam si bu thawa happy kiba amadi mapum phang gi damta ojani ma amukha na thaga chapunuk chari appreciate you joining Masih ngasi manu hunu ke tharong ngasi ke edition se karam tobi bagi ko tekan berpu ya gani koi mail id impacttvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur ta join to berga comment na feedback tha berpu ya gani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjal.